سلامونه ستړي مشئ په خیر راغلی د آلماني آنلاین زده کړې ته د A1 لومړی لوست دی A1 لومړی لوست د دې پریزنټیشن موخه یا هدف څه شی دی یا په دې لوست کې موږ څه زده کوو لرن Ziele لرن زده کولو ته وایي Ziele هدف یا موخې ته وایي Ziel Mocha. Erste Worte auf Englisch, auf Deutsch lernen. Erste Worte auf Deutsch lernen. لومړني لغاتونه یا ویونونه په آلماني ژبه زده کول. Worte لغاتونو ته وایي. Worte لغاتونه. Hallo, tschüss. Und wie geht es dir lernen مونږه په دې پریزنټیشن کې هالو سلام ستړي مشي چوس خدای پامان تربیه wie geht es dir څنګه یې lernen زده کوي hallo 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 سلام ich lerne Deutsch ich lerne Deutsch. Ich lerne زده کول Deutsch آلمانی ژبه آلمانی lerne زده کول super عالی ډیر ښه Hallo, Salam. Ich lerne Deutsch. زه آلمانی زده کوم. Super. ډیر ښه. عالی. Hallo. بیا ځلې یا تکرار. Hallo, Salam. Wie geht's? څنګه یې؟ Wie geht's? څنګه یې؟ Wie geht's? څنګه یې؟ بیا راځو دلته Tschüss څه معنا؟ د خدای پامان Bis morgen تر سبا یا سبا به سره وینو Tschüss, خدای پامان bis morgen تر سبا یا سبا به سره وینو Guten Tag Tag ورځ ته وایي ورځ Guten Tag ورځ مو په خیر Guten Tag ورځ مو په خیر یا guten Tag ورځ مو نیکمرغه guten Tag ورځ مو نیکمرغه یا ورځ مو په خیر Ich heiße Anna Schneider Ich heiße نومېدل زما نوم دی Anna Schneider زما نوم Anna Schneider ده Guten Tag ورځ په خیر Ich heiße Anna Schneider زما نوم Anna Schneider ده Auf Wiedersehen د خدای پامان دا Auf Wiedersehen چې دی ډیر یا رسمي جنبه لري Auf Wiedersehen رسمي جنبه لري څه معنا دا چې کله هم تاسو چیرته په رسمي ناسته یاست یا هم د خبرو اترو وخت هم نیولی وي او هغې دفتر ته ځئ هغې ځای نه چې بیرته راوځئ نو هغوی به تاسو ته Auf Wiedersehen وایي او تاسو هم همداسې ځکه هلته تاسو بیا چیوز نه اورئ
یا چاو ناوره الته تاسو auf Wiedersehen auf Wiedersehen تر بیا به یا بیا به سره وینو auf Wiedersehen هم د خدای پامان په معنا راځي چې مونږ وایو او هم دا معنا ورکوي چې بیا به هم سره وینو auf Wiedersehen bis bald ډیر ژر به سره وینو bis bald ډیر ژر به سره ووینو auf Wiedersehen د خدای پامان یا auf Wiedersehen bis bald auf Wiedersehen د خدای پامان ډیر ژر به سره ووینو ja ja ho ja das ist gut ho da khade ya da she khade das ist gut khade das ist gut das da dai kh da khade ja ho nein na das ist nicht gut da khade nicht gut nein na nicht gut nicht nadai gut kh Begrüßung jor bakhair Begrüßung jor bakhair Hallo salam Hallo Maria Salam Maria Wie geht es dir Tatsange Wie geht es dir Salam Tatsange Tschüss Tschüss Tom خدای پامان Tom Bis morgen ter Sabah basara vino Tschüss Tom کومنګ چا سره په نوم باندې ستړي مشي وکړه معنا دا چې خدای پامانی به هم په نوم باندې کو وایو Hallo Kaun Wie geht es dir Kaun Tatsange Tschüss Khan Bis morgen Khan د خدای پامان سبا بسره ګورو داسي Wie heißt du ته څه نومېږې نوم دې څه دی نوم دې څه دی Wie heißt du نوم دې څه دی Wie heißt du Ich heiße Anna ستا نوم څه شی دی زما نوم انا دی Ich heiße Anna زما نوم انا da زما نوم انا ده Woher kommst du ستا وطن کوم دی یا ته د کوم ځای نه راغلی Woher د کوم ځای نه دلته به دا ولیکم Woher له کوم ځایه Kommst du راغلی ته یا kommen اصلي فعل دی kommen راتللو ته وایي ته د کوم ځای نه راغلی Ich komme aus Deutschland زه د آلمان یم یا زه آلمانی یم بیا زه وایم Ich komme aus Afghanistan زه افغانستان نه راغلی یم sich vorstellen ځان پیژندل یو چاته ځان پیژندل یو چاته Entschuldigung وبخی Entschuldigung وبخی Wie heißt du ستاسو نوم Wie heißt du ستا نوم وبخی ستا نوم Kommst du aus Deutschland ته آلمانی یا ته آلمان نه راغلی Entschuldigung وبخه Wie heißt du ستا نوم څه شی دی Kommst du aus Deutschland ته آلمان نه راغلی
پوښتنې بیرته. Wie geht's? څنګه یې؟ څنګه یې؟ Mir geht es gut. زه ښه یم. زه ښه یم. Mir geht es super. Mir geht es super. زه ډېر ښه یم. زه ډېر ښه یم. Mir geht es nicht gut. زه ښه نه یم. زه ښه نه یم. Mir geht es schlecht. زما وضعیت ښه نه دی. زما وضعیت ښه نه دی. ښه نه دی. Mir geht es schlecht. Es geht. ښه یم نو. Es geht. ښه یم نو. Danke. مننه. Danke. مننه. Bitte schon. یا یوازې bitte. هم کوای سي تاسو یوازې bitte وکاروئ او هم bitte schon. هیله کوم. هیله. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? کچېرې مونږ پوښتنه کوو چې دغه څه شي ته په الماني کې څه وایي مونږ وایو Wie heißt das auf Deutsch؟ نه وایو چې Wie heißt das in Deutsch لکه د انګلیسي غوندې. Wie heißt das auf Deutsch؟ دې ته په الماني کې څه وایي؟ Ich weiß es nicht. زه نه پوهیږم. زه نه پوهیږم. Wie heißt das auf Deutsch؟ Ich weiß es nicht. زه نه پوهیږم. Ach, das? Oh, dache? Das heißt Bleistift. Da Pinsel دی. Da Pinsel دی. Da Pinsel دی. Ach, das? Dache? Das heißt Bleistift. تر بیا ښې چارې.